So hello, what's up mga ka-idol na nasa tadari kay magpachoy-choy na sagta. Kay kato ni Agi god gwapon man kay kuwato god nya karon pachoy-choy na sagta. Oy kinahanglan tag choy-choy. Kay sa Facebook god daghang kay nanaway nako nga bati kuno kay kugnaw. Natural bati kay kugnaw kay sa video ra man na. Pero ikaw, sige kag panaway nako. Pero makakita kas personal nako makaingon jud ka. Wow, kagwapo. Timan ina. Ngani raw? Ay kasuya ah. Ikaw ba suyaon kay ka? Sige kag panaway nako. Ha? Manaway ka? Ganahan ka nang magtagbo tanya. Kuyog imong asawa niya. Imong asawa magtutok-tutok nako. Ha? Ha? Basi nagtuo kag dili ni kagubtan. Gikagubtan na ni. Daghan na kayong babaeng ni hilak ani. Kay giligsan ang tiil. Oh, dili sa kuana, dili nang hilak nga giilugan. Ning hilak kay giligsan akong tiil. Nga ikaw suyaon kay ka? Nagpapiling gwapo ka? Basi nagtuo kag dili ni choy-choy. Basi nagtuo ka ba? Basi nagtuo kag nga dili ni gwapo. Tungod sa imong kasuyaon god, ikaw ba basir kay kanako? Lipay sa kay ko nga basir ti kay ugwa ko'y basir di man ko magwapo. Di ko machoy-choy rong adlaw. Mao na tungod sa imong pagkabasir maghimo pagka fake account. Atrawa na akong pormar no. Nawa. Di ka ko iluga na nig mga chicks. Tarawa ko no. Oh. Ha? Nah, mo na diha. Ikaw ay sig suya-suya gud. Ha? Paghimog imo ay pagsuya-suya. Basi nagtuo kag maot na kay kugnaw. Pero kung makakita ka sa personal nako basi kaingon ka nga lahi lagi sa video ni Mataa da. Sa personal mura mag-artistang karaan. Sus. Mo na. Tambag na ko nimo. Ayaw yung pagsuya-suya. Suwira gugo choy kayo. Naunsa. Magsuya-suya pag yung kanako nga. Layo ra kas tinuod sa kung pagka-choy. Uy, kagwapo nako. Oh. Dahil na makag-react na yun. Ay, si Greek taas na makikagsuwang. Nya mag-react karon. Na. Awa karon basta buriak karon. Awa karon. Sige, Bashir.